Kovela sa ko lian ber chu Christian ani a adot tu chu Islam ani thung Christian sa ko hi lom lian tak Catholic le Protestana kumsanga zanga chokhan a phelphok kha ani a Islam phei hi chu zol nei Mohammed a thi nulok kum edi zaruk chawa khan Sunni le Shia a hian a phelngal mai ani tun hun hi han ngai to taila Shia le Sunni te hi ami pui mi mir shim te hi chu anin ho em shan lova keni ho po Presbyterian Baptist Salvation UPC Catholic le adang tia in then maila boina lian lutuk kan nei lawang mai hi ani kanin dodan ber po thule tongkam hi ani maya thorum tho zong in kan chengai lo nimasela heti chung hian Islam kalfor Paul an lo om ta thina Al Qaeda le ISIS kan ti te ho kha Sunni Muslim an ne a Shia ho hi an hol le ani ani ngai dana chuan Shia Muslim ho hi sakho diklo rin nakal swal an ne a adim po andim lo thin le ani Shia Muslim ho be hi an pathian ti lom nan an mo phurna an hlen chu ngai tu nin an ngai Al Qaeda le ISIS wang lai khan an opchina sakho dang bia le Shia Muslim te kha an thatna sa in an lu tan sak mai te kha an chinga an mos te kha thichil bomin voitam tak an be bok thin ani kha ani engwanga Islam hi Paul nia in then ta nge an ni ani nanglo viawem in huat na chan tur nge an nei Sunni le Shia Muslim ho in then chodan chu hi ani iswa thi atanga kum zaruk liam nu edi zaruk samtum pani khan Islam zol nei Mohammed kha athita athi phat atang khan boina aron in tan ngal ta chat ani Mohammed khan athi nuwa a ai o tu tur feltaga ruat ani lova kha takka an boina chan aloni chau ta zuya Paul pania anin chan ta phoka Paul lian jok lam chuan Mohammed a thlak tu ni tur kalip than an rota thanata na an rot chu Abu Bakar ni in ani hi Mohammed a thian nai tak ani Ani ho hi Sunni Muslim lonita te anni a Paul dang le chuan roi tu din mun kha Mohammed a chung tenge yemi ten an chang le turani an ti thunga Ani ho ina an mathe ber chu Ali ni in ani hi Mohammed a kazin le mak pa ni bok ani Ani hi Shia Muslim thla tu te an lo ni a Shia tiom zia po hi engdang ni lovin Ali a zui tu te follower of Ali ti mai ani alam bom chu Shiat Ali tiani Sunni ho hian roi tu tan Mohammed a chung kwa ta zinga mi thlan kher ai chuan a tling ho tu tan an thamai ti tu te an nia Shia ho thung ro hi chuan Mohammed te chung kwa hi roi tu ni tura pathian mi ruat le tluve thelo te an ni an ti thung chanchin kal chauzel dan chu hei hiani Sunni lam khan Abu Bakar kha roi tu kalipatan an han thlang tang nge ya hunanga mati chen chu Ali khan kalipatan pom lova amaro chu boina lian zo chwalo nan ti in anwa chuan apom veta ani khati hunlai zong khan Sunni le Shia tia chiang taka in then phakna ala shan lova Sunni lammi pathum kalip ani chawnu kumsom ni liam nuwa ali ngai po hi kalip aron ni chaw veta hiala kalip ani no kumnga na aro rel dan du lova kal for Paul in phiar ruin atong try lai chu ngun nam turata ngei mangin anvita Nini nuwa thizuita ani Shia le Sunni in thanna tak chu Mohammed a thi no kum somnga na athlengta kan soita Ali fapa Hussein Khan apa thlak tu kalip te kha apom theilova kum edi zaruk somriata Khan Hussein le anung zui tu engam moza chu tilum phiar an lo nita Khatil Khan voin thleng pola Shia hi aron pian chhuatirta ani kha in thanna kha rindan danglam wang ani lova politik wang liao ani zok Sunni le Shia Muslim te in anna le danglam na hanen chawdon taila an in anna te chu pathian pakhat alla an ring Mohammed kha zolnei ro puya an pom ve Quran hi an le kabu thiang hlim ani Islam sa khozoi tu ten an ti tur panga hi zoman tum ve chu pilar panga an ti ni chungte chu rin na pon chwa ni ti na tung try thil pek Ramadan chonghei meka hun thiang lim to shemule van ram au man ring Bible tu chung loya lang Adama Nova Abrahama Moses le van te ko te hi
an ring ve vek ani andang lam na ve thung chu suni ho chuan Mohammed Khan ama thlak tu tung arwat lo anti a andu ber Abu Bakar kha an thlang tam mai ani sia ho chuan akazin Ali kha Mohammed Khan ama thak tu tan arwat anti ve thung Islam zakwa hian an tong trai vel khai shoi tu an ho tu hi awma chu imam ti ni suni ho chuan imam te hi shoi tu pa ngai pakhat ve maya an ruat lain sia ho chuan pathian mi ruat le mi van tlang chunglam sual nei lo le tlu thei lo wa an ngai ani pathumna suni hi shia ai hian an tam fe zoka tuna hian khovel pumpuya muslim za somko hi suni ni in iran chokhu shia muslim ram tia soi thei ani sia hi makdoi zani somnga vel anni a suni ro tlu le ding on khat point panga chuang zat anni thung makdoi sang khat zanga chuang tina ani chu suni tamna mun chu Indonesia Pakistan la India tengei po hi ani a makdoi zani chuang theu anom mani sia ho hi Iran Iraq Azerbaijan Bahrain Lebanon ate khon an tam vele ani Islam ronchor chuan ram Saudi Arabia ko Sunni Muslim hom naram ni in Shia tamna Iran nen po hian anin ngai lo le ani hi India rama Islam sa kho aron ludan hian saidon tiang Kovela sa ka upaber chu Hinduism hi ani a Christian tele Islam anga chanchin tha theder chi ani velo wang hian aniange Kovela hian adar zaw lo le ani Hinduram tia soi thei India hian Muslim makdoi zani chuang anom meka Kovela pathumna ani pahial India hi Muslim ro rela noya kumzaruk somnga chuang zet alo kun to hiala kumsanga zani parukatanga sanga zariat somnga pasari thleng khan Muslim lalten ro an rel ani engtiang che nge Islam hi India hian aron lu toifel takin an soi taila Islam sa khwa zui tu lo om pheu to ma se alom lian zoka Islam rin na alo dar chaudan chu he hi ni kumedi sang khat chawa khan India mar thanglam tuna Afghanistan lo ni ta khwan lal awma mamuda ani kan India malam hi ron run fau maya hanop em chu tumlo India ho sakna le anei lute ron rokka adu tok viawani ani nuwa khan lal dang Mohammed Gori ron lang le a ani hi chuan India house anakha itin op ngei tumin tran ala alo sam fo nuwa po beizelin kum edi sangkan za som kwa pania tarein mun tuna Haryana oma hian indona lian tak machonin ne na achangta Muslim hovin India ramzau tak anop bul intran na alonita ani ka lal reilova kutub uddin Aibak Khan arun thlaka ani hi vointhlang po alar em mai kutub minar satu hi alonita ne tunai mai po khan Mizoram rel konga lei pakhat chu kutub minar ai poina sangjok tia soi ani fauka ani nuwa po hian lal chung ko sang anon lal chowa Muslim vek anni Muslim lal zinga ro pui berle nunung berchu Mughal hoka anni a Akbar atekha aro pui ema vointhlang po mun tlo Taj Mahal tekhu Akbar atupa Sajahanan kumsa zaruk somthum chawa asak ani nge kumzaruk chuang zat Muslim ho andal chung khan ansa khozui tu po anlo pungta viawa India Pakistan le Bangladesh hengram pathuma ngot po hian Muslim makdoi zaruk somthum chuang anom meka hi khovela Muslim zong zenga mun thuma thina mun khat ani pahial anni rami anin dang ta hlau zokani katiang ka Muslim ho India anron lendan ani a marthlang lam atanga ron lian ani angin Pakistan ate khon Muslim anlo tamta a Jammu and Kashmir tengei pokhu Muslim tamnaram alani tarengani Muslim te hian Christian na le Bible hi engtiang che in nge an ngai pakhatna Muslim ho ngaya chuan Christian te le Juda te hi chanchin thalo dong to ma se rinnakal swalanga min ngayani kan hrianga Juda ho tora Christian te thutlung luile Islam te Quran ni ainang viau maya ma se Muslim ho hian Christian te Bible hi hunakal zel nuwa ti danglam le chia korap zuita ni anti panina Isu ka antan chuan zol nei ro phui ani a Isu pathian ani ti ero solian tak ani thung pathian pakata minung pathum Trinity hi anpom lova ani nga chuan Trinity hi pathian pathum biak na ani
palina Muslim te ngai danin Christian te hi vanrama an kai vengem he thila hian ngai dan phir awma lelam chuan Islam ni velo te chu vanrama an kallawang anti line lelam ho chuan ala zangai na wangin kaina chan sa anti ve thunga atopa chuan ala thu thu ni anti ne klipna han siam don taila shunila sia danglam na soipa in akai noi thil ka han je block ane anni pol pani in then chana chiang takalang ta chu kha anin then na kha anrin na doctrine danglam wang nilovin hroi tu din mun in chu awang ani bera danglam na hlek lom chota hi chu kumtam tak ankal ran to awanga lom ve ta mai chau zok ane khovel hop chu da thataila Mizoram Christian kausan lian man le tun naya in thenna lom ta te po hi hroi tu din mun in chu na thilawang ani ti soi thom awma dik tak mo sunil asia in then chan nen hian ainang viau mai thei ani eng po chuni se kausan danga in then mai la in huain in rezui kherlo vila a tha ni mai